Hello, so piu le nau ti ho. Tu ne phala hi pathian ba choi la khat kain sa ding a hi in. Kain sa ding choi le. Cookie gospel artist Ugres ama in asa kahin lo pen ti la chu ke manjong pathian ba choi na a thu san phala hi tu ne phala kain sa ding hi. Chun hi ji chun pathian mena ene ngai pi chi divin kahin ti mo vin chule like subscribe share jong ene ba pi divin kahin ti mo ve. Hello loite ho na se ma bang chun nidang laya thingnu live cover song bol ji tu ni phana ko na he hong ki pan ki ding hi ta ji chun ama channel dong he artist khat ding in pan pil ding in a hin a ki pat til hi wang chun hin la yong le na le channel khu subscriber from na lai jin hi chun ki thopi nan artist khat head da ha head na khat na chun subscribe hon bol pe tin like share thon bol pe ti chu ya ki tem no men chu chule koi tabang tu ne apana ke kahin stand le miss Thengnu hin la de hen o ma hi dong le in comment a in seva in bol divin kiti mo pin hi bol le so le Gazin na leisit ahin na thil sim ho ka ve in tùy sang lên thim lệ vợ gầm cô gầm ham hình hồi ho leisit le van thầm zo la a si em hồi ho hin hello bi dan ei musa pakai kaki pa kipa sing dihi kahet hem da in ko nei pa chu nang mana hi keile ka in sung min vang lam bin lâu bi ba chui nakin bo hi kahin lo penu a hi na thil sim tam ta la ke mi mo ben hi na cha asima ka umzi in no min ka ki pa nge kalung don le pogi ho kalhut na ka pathin nahi sing na si in no min ka chol si kipa singun dihi kahet hem ta in ko nei pa chu nang mana hi keile ka in sung min vang dam bin lâu bi ba chui nakin bo hi kahin lo penu a hi lei nop sa na ho si a nang nga kun ka gam la ting ka zamang thei lo na di ha sa lung don na ho ka chunga na tun sa in ka balin nei ka yin ka hing lam nei ngat sa si pakai ka ki pa
kahin lo pen nu a hi Gayle ka in sung min vàng Nam min lo vi ba chay Nakin bo hi ka hin